Hakuna ungana shaka huko, hayatakuwa manunguniko, ataona starehe, sana nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nazipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna furahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka hayatakuwa manunguniko, na kaumo starehe sana. Karindwi 24 kazi 29. Matayo 7 mstari wa 24 hadi 29. Matayo 24 inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza. Matayo 24. Inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ndetse n'abanditsi babo. Yego, arakoze cyane Pastor. Asante sana Pastor kwa kusoma. Bwana kubariki. Mwese namwe nongera kaze. Ninyi wote nawaalika karibu sana. Imana yagiye neza. Wale ambao Mungu amebariki ugatera ukakuja kwa mkusanyiko wa Mungu. Ni ubuntu bw'Imana. Ni neema ya Mungu twagiriwe twebwe. Tumebahatika sisi. Iyo tuvuga ngo ari benshi bavuze kandi babibona. Tukisema kuna wale ambao wanatarajia kuja na wakashindwa, wewe uhora ubibona. Na wewe unabahatika kila siku. Umva ko ari ibisanzwe. Unawezani ni kawaida, mambo ya kawaida. Ariko iyo wifuza amateraniro guterana n'abera, lakini ukitamani kuwa kusanyika na watakatifu ukabibura bishaka na unashindwa kuja na unataka kuja, umenya agaciro ko guterana, ndipo utajua thamani ya jambo hilo. Rero Imana ishimwe bigukoreye. Alafu Bwana barikiwe mwenye amekuwezesha. Yewe nigeze mfungwaho. Mimi siku wakati mmoja nilifungwa. Nafunzwe amezi 2 n'ibyumweru 3. Miezi 2 na wiki 3 nimwipirizo. Nilikuwa kwa jela. Nifuza guterana. Nilikuwa nikitamani kukusanyika na watu wa Mungu. Badufungira ahantu bita Bagira muri Kongo. Nilifungiwa huko Bagira Kongo. Bukavu hirya. Huko Bukavu. Rero agaciro ko guterana. Ninajua gharama au thamani ya kuja kwa nyumba ya Mungu. No muri corona, hata wakati wa corona, twateranye kenshi twese hamwe. Hatukusanyika pamoja sisi wote. Abarafite amateraniro muri bo, wale walikuwa na kusanyiko ndani ya rohoni mwao, bamenye agaciro guterana. Walijua gharama na thamani ya kusanyika. Abivuzanga ubushize. Kuna wakati nilisema siku zipitazo, abantu benshi bavuze mu gihe cya corona cyage turi twenyine ngo baguma neza cyane. Kuna wale waliosema wakati wa corona waliomba peke yao wakafurahi. Je, nabo nyari ikinyoma rukubeye. Mimi niliona ni ubatili, ni uongo. Kuko ubuzima bwa misi yose turi twenyine kenshi. Wakati mwingi tunakuwa kivyetu nyumbani. Ako duhura twese terane hamwe ko gakeya. Wakati tunakusanyika sisi wote ni wakati mdogo sana. Kuko ya misi tutateraniye hamwe, zile siku ambazo tukusanyika, wewe niba yo misi yabaye ingenzi cyane kuri wewe uvuga ko nta yindi misi byo wayo. Kama wewe ulibahatika kuwa wakati wa corona kuomba peke yako,
ariko twaguwe neza kubana namwe biza cyane. Tunafurahi kusanyika sisi wote pamoja. Uri ibyishimo byanjye, Wewe ni furaha yangu ibyishimo byanjye. na mimi ni furaha yako. Amen. Haleluya. Beri Imana bikoze ishimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunaenda kuongea neno la Mungu. Mbere turagira ijambo ry'Imana. Kabla tunaongea neno la Mungu, Duhaya kuri abantu bagize ibibazo barwaye, barwaje. waliogonjwa, wakagonjesha. Umuryango wa John wagize impanuka y'umwana. Familia ya John walipata accident ya mtoto. Kuwa gatanu. Friday, yes, umwana akora impanuka. Mtoto akapata accident, ajali. Asa naho abuze ubwenge. Na akapoteza akili kwa wakati. Ariko yaragiye ageze Kenyatta basanga umwana nta kibazo. Wakati walifika Kenyatta hospital wakakuta mtoto ni mzima. Bashimira babaye hafi. Tunashukuru kwa hao walio wajali. Imana iweze wabewe. Bwana wabariki wakina Buyoyo walikuwa karibu na hiyo familia. Imana bikoze ishimwe cyane. Bwana Yesu apewe sifa zote. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nenda kuongea neno la Mungu. Ijambo ry'Imana yambiye ku mutima. Lile ambalo Mungu aliweka rohoni mwangu. Kuva mu cyumweru tubiri yagari ku mutima wawe. Hadi wiki iliyopita nilikuwa nikisikia hayo. Gerageza gushaka wakuko no shakiri. Nilijaribu hata kugeuza topic lakini kashindwa. Ikashindikana. Kandi Imana nje kumushoboza niganire nitonze. Mungu anisaidie nifundishe ile bila kwa kukimbia. Ari umugabo watubwirije hano igihe kimwe. Kuna bwana aliyotunelia neno la Mungu wakati zilizopita. Aratukigisha aratubwira ngo iyo maze igihe kirekire mwigisha. Akasema ukimaliza muda mrefu ukifundisha, numara igihe kirekire wigisha abantu bawe. Ukimaliza muda mrefu kufundisha watu wako, uzamara igihe kirekire ushima. Utamaliza siku nyingi na ukishukuru. Amen. Amen. Ivuga kuko tubuze cyane nyingi. Which inamaanisha hatuna yale mambo ya nguvu ya kufundisha. Kandi Kristo ari hari ubunyine na crisis ambacho tumepoteza siku hizi, Satani yashize mu bantu. Shetani chenye weka roho mwa watu wa Mungu. Umuntu hagomba kwigisha ijambo ry'Imana. Mtu anasimama kwa kufundisha neno la Mungu. Umuntu ntanyumve ijambo ry'Imana rivuze. Mtu asikie kama neno la Mungu ambayo imenenewa. Abasha kurihindura, abasha kurishira mu yindi kategori itandukanye y'uko warivuze. Yeye anajaribu kutafsiri ya neno na kuweka sehemu nyingine. Uyu ni umwuka wa Satani. Hiyo ni Shetani kidanganya mwanadamu. Ariko ijambo ry'Imana ryavugiwe hano. Lakini neno la Mungu likitoka ifite impamvu, inakusudi. Yema inakusudi ya Mungu ifite icyo ifite guhindura ubuzima bwawe. Mungu anataka kugeuza ile jambo rohoni mwako kwa uzima wako. Amen. Haleluya. Kuko ya materaniro yarasengewe. Yaani hii kusanyiko imekuwa imeombewa. Warayasenge. Uliombea kusanyiko. Na mimi niliomba. Itorero lingana. Kanisa lililongea watu warasenga ya materaniro. Tunaombea kusanyiko wetu. Rero ibikorerwa aho hantu. Yana bado natendekewa hapo. Nubwo utoryumva wewe. Angalau wewe utasikia. Ariko arundi muntu byagenderewe cyane. Kuna ule ambaye atasikia Mungu ametumia. Amen. Haleluya. Iyo umuntu afite appetite. Mtu akiwa na appetite ya kukula, uzutora izuri. Auchague ukiwa na njaa. Uzufata ibigori n'ibishimbo maharagwe, mandizi, ukarya mahindi na kula. Tora. Ya yote auchague yanu na appetite. Ariko kubera iyo kera wagize ikibazo cyo mu nda ntugira appetite. Lakini ukiwa ni umegonjeka tumboni, niyo zaragufasha cyane. Ukiwa na minyoo nyoka, icyo gihe ustangiye gutora twa yogurt, unaanza kuchagua yogurt, twa matumbo, ya tundu tumiye tumera kutuke. Yaani kuna ambazo kwa soft kwa tu. Ufite kibazo. Una shida hapo sasa. Uzoshange kawe minyoo. Jaribu kutafuta dawa sasa. Uzorya zazo kazife. Utakula na zile nyoka zitaisha. Hanyuma ufite appetite. Na utakuwa na appetite ya kula kitu. Amen. Haleluya. 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 Sasa ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Kalihindura ibyo bisima muri twebwe. Ligeuze chakula. Yabaga muri twebwe. Tuwasema ndani yake. Kiba chote kinatuma muri yake. Kile chote kikaja kikwiriye. Itaingia kikabasha kuletea sambaraga zose. Kukandamiza Satani zashaka kushika muri twebwe. Zile nguvu zote za Shetani kichupuka. Amen. Haleluya. Karibu ngo tugire ati ijambo ry'Imana. Nasema tupokee kama neno la Mungu. Tukiongea ijambo ry'Imana rivuga. Tunaenda kuongea neno la Mungu sema hivi. Kuba umukristo ahindurwa n'ibihe. Kuwa mkristo sio geuzwa na wakati. Kuba umukristo utabasha guhindurwa n'ibihe. Mkristo ambaye sio geuzwa na nyakati. Kuba umukristo. Kuwa mkristo wa kweli. Utohindurwa n'igihe cyo. Ambaye sio kiwa geugeu. Utohindurwa n'igihe cy'izu. Mbaya sio geuke wakati wa jua. Izuba ryabaye kenshi mu pindu. Sasa kusema jua imekuwa mingi nigeuke. Wakazuba kabaye kenshi mu kawaida. Nasikia kuna jua mingi hata niende kwa bani. Utohindurwa n'imvura.
ambayo isiyogeuzwa na mvua. Umukristo mu gihe cyiza, Mkristo kwa wakati nzuri, igihe uri mu bisubizo, wakati wa majibu. umukristo mu gihe uri mu bibazo, Mkristo wakati uko kwa shida. umukristo ahindurwa n'igihe cyo Mkristo ambaye isiyogeuzwa na shida. Amen. Haleluya. Cyo kiga tukifuriza. I wish you that. Icyiza nawe Utakia hayo. uwo mwegeranye umubwira Na wewe unawestakia mwenzako kuwa Mkristo asiyegeuzwa na wakati. cyo kiga si cyiza hiyo. Si kweli kweli? Si cyiza. Si hiyo ni nzuri. Kibwire mugenzi wawe ndabikwiriye. Elezea jirani yako uwe Mkristo asiyegeuzwa na wakati. Asiyebadilishwa na wakati. Batayongera aho begeranye. Mwapfuye ibi. Kuna wewe jirani wao kuna shida wakati hapo. Yako ni na revera bakomeza bareba abantu batabareba abandi bantu. Kwifuriza ni muntu unabikwifuriza ntuko umukristo w'ibwa n'ibiri. kuelezea mwezi yako sio Mkristo anayegeuzwa na wakati. Amen. Haleluya. Kuganira ijambo ry'Imana, Kuongea neno la Mungu ni ingirakamaro cyane. ni jambo la thamani. Daniel arandika mu gitabo cya Daniel. Daniel aliandika Aravuga ngo bazabona ingororano. watapata baraka, wataajiwa, Abazahindurira benshi ubutumwa bwiza. watageuza wengi kwa kuwa Mu Wakristo. mugambi bw'Imana ngo bazamurika nk'inyenyeri. Ufalme wa Mungu watangaza kama nyota. Amen. Haleluya. Abahindurira benshi agakiza. Wenye wanageuza wengine kuwa Abahindurira benshi kuva Musa. wengine wanatoa wengine kwa Abo sababu bafite ingororano hao wanasamana yo kuzamurika nk'inyenyeri iteka. wanabarikiwa kuwa kama nyota mbinguni kwa ufalme wa Mungu. Kuko Yaani ibi bintu tugomba kuba dushishikaye cyane. lazima tufanye haya kwa wakati usiofana unafaa. Imana nimugoroba nijoro bugace. Jioni, usiku hadi alfajiri. Amasaha 28. Saa 24 tunafaa. Iminsi irindwi y'icyumweru. Siku 7 kwa 7. Udahwema na bukeya. Bila kupumzika. Usinziriye kubera umuruho. Asipokuwa ukilala wakati wa Abana kuchoka. usinzira kubera utasi utegekeye. Usisinzie kwa nguvu kidogo. Ugerageza gukora guhindurira abandi bantu ubutumwa bwiza. Jaribu kugeuza wengine kuwa watu wa Mungu. Nta hantu hataba sitari ko tubizumva. Hakuna sehemu ambayo hakuna mastaa au wasanii. Mu mikino y'akabumbu harimo abasitari. Kwa wachezaji wa kandanda kuna wale wanaojulikana kuliko. Maklabu na haya. Kwa klabu ya boxing na zingine. Zibara. Kwa waimbaji. Mungu ahandosh. Sasa yageha bena wangu. Sehemu zote kuna wale ambao wanajulikana. No mugambi bw'Imana. Hata kwa ufalme wa Mungu. Hariyo bazamurika nk'inyenyeri. Kuna wale watangaza kama Abana bahinduriye benshi. ni wale waliogeuza Ubutumwa bwiza. wengine kuwa watu wa Mungu. Bahindurira abantu kwa Musa. Wakatoa wengine kwa dhambi. Amen. Haleluya. Abo bazamurika. Hao watangaza kama nuru. Amen. Haleluya. Songeyeho ugana ijambo ry'Imana. Kuongeza kwa hayo kwa neno la Mungu Bisa agaciro gakomeye cyane. ni gharama ya sana. Kubera ko tuba tugabura ijambo ry'Imana. Yaani tukinena neno la Mungu Tuba duhagaze muri presence y'Imana. tunakuwa kwa Mwanya kwa ushujaa wa Mungu. uko chima cyatsi ijambo ry'Imana. Tunatenda yale ambayo Mungu anaagiza tufanye. Amen. Haleluya. Utanga ubuzima Tunatoa uzima kwa wengine. babifuza. Na uhai kwa wengine. N'abatabyifuza n'abatabyumva. Na wale wasiosikia tunawanenea. harimo urupfu. Wale wasiopenda kuna kifo ndani yao. Kandi biteka. Tena kifo ya milele. Muri aya magambo dusoma. Kwa haya maneno tumesoma. Bifuza ko tugane mu bintu bitatu. Nataka tuongee kwa maneno 3. Ikindo cya mbere. Kitu ya kwanza, Turaganira hejuru y'abakristo bicara bahindagurikana n'ibintu. tunaongea kwa Wakristo wale waliogeuzwa na wanyakati. Abakristo bicara bahindukirana n'ibintu. Wanakuwa vigeugeu Uko wakati ibihe bihindutse nabo bagahinduka. wanageuka wakati wa situation ikija nao wanageuka. Icyaka Cha pili, jambo la pili. turaganira hejuru. Tunaongea juu, Turareba ku bantu twakwigira batahinduwe n'ibihe. tutaona wale wenye hakugeuzwa na nyakati. Abantu banesheje ntibahindurwa n'ibihe. Walioshinda ndio watakuwa kielelezo chetu. Icyaka tatu rero. Jambo la 3, Turareba niki twakora kugira ngo tubashe guhindurwa n'ibihe. tunaweza fanya nini ili tusigeuzwe na wakati? Ibyo bintu bitatu Ni hayo mambo 3 ambayo tutaongea. Amen. Haleluya. Bimana twero cyane. Tupe Mungu utukufu wote. Haleluya. Haleluya. Ndaganira ibintu bihari. Ndaganira ibintu bihari. Nitaongea kwa maneno, tuta mifano kwa yale ambayo tunajua. Au yenye hapo. Hanyuma tubihuze n'abandi bari mu kindi gihe bari bahari nabo. Alafu tukutanishe na wale walioshinda kwa nyakati zilizopita. Bari bari gihe nabo gikomeye. Ndetse naye tugiye kurimo. Nao walikuwa kwa nyakati za shida sana kuliko zetu. Tukomparinge turebe ko bitwaye. Tujaribu kukutanisha tuone ni namna gani nzuri. Turebe natwe imyitwarire yacu muri iki gihe cyacu. Tuone mienendo yetu ikwaje. Hanyuma Baadaye tugaye idakwiriye. tutoa yale siyofaa. Ushimi ikwiriye. Alafu tushukuru kwa inafaa. Imbere tugisho duhindura. Alafu tujipige kwa njia Yazo zake. bitwara.
Alafu tuwe sibasha mashujaa. kunesha Tuwe mashujaa kuzambikwa amakamba ya kushinda na kupewa yo taji. kuba bahinduriye benshi Ya kuwa wale waliogeuza wengi kuwa watu wa Mungu kwa ufalme wa Mungu. guhinduka Kugeuka ni ibintu bihari kandi bigomba kubaho. ni kitu ambacho kipo na lazima Ni kitendeke. ikindi Imana yaremye. Ni kile ambacho Mungu aliumba. Umuntu wese arahinduka. Mtu wewe yoyote anageuka. Nta muntu udahinduka n'umwe. Hakuna mtu ambaye sio geuka. Uvuka turi abana batoya. Tunakomaa wakati tumetoka kwa utoto, turi uduhinja tukiwa babies, nk'aka kana mama Rukundo afite, kama huyu mtoto mchanga, tugakura na tunakomaa mikora ya Sunday school, tunakuwa kwa Sunday school. Uriya bari abagiye bivuga ubutumwa barahindutse. Wale wameenda kwa evangelist watoto baje muri Shining, geuka, wanakuja kwa Shining, Voice, wanaenda kwa Voice. Uriya Voice nawe ejo bundi bazabari muri Bethel. Kwa Voice watakuwa kwa Bethel. Bethel bazabari zikaba bakiri bari ahangaha. Bethel watakuwa wa kama mama wa nuko bigenda bimera tuva mu kana tuja mu bindi. Tunatoka kwa ngazi moja tukienda zingine. Uko no guhinduka kw'imibiri itacu. Hiyo ni kugeuka wa kimwili. Taji mu muryango ukomeye. Akawa tena na jamaa Usimubwire ukuri ngo yosohoka y'abantu wenye pesa anasema ni huyo sio mimi. Mimi nitakuelezea ukweli. Huku mubali ukenendere kuzabima. Umubali ukenendere kuzabima. Yaani namba sio takiwa mbele ya Mungu. Tuzo tuzohende kwa mugani bima. Na yale ambayo Mungu atatuadia. Ndio ndio yabifuza. Namna ndani alisema kuhindurira. Ni kugeuza wale. Kuhindurira abantu. Kugeuza watu kuwa kwenda kwa ufalme wa Mungu. Amen. Kuwera kwa Yesu kwa hilo. Yaani kuna lile Mungu alinena kwangu. Haleluya. 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 Hiyo ni ukweli. Mkuwe na Mungu. Nimba lichofu hilo wite. Kama ulipata kama kuna neno Mungu alisema kwangu. Simama hapo tu. Nikakongera tumva ni mashwi. Usisikie sauti zingine. Hayo na mashwi. Hizo ni sauti zenye zinataka kuweka uwe umehofika. Kubera ubwoba. Yaani ukiwa na woga, kutagira utuhagaze. Kutakuwa na neno ambalo tutasimamia. Sio bitera abantu kuinuka baba mzize ngo hambasubira. Ndio hiyo inaletea watu kupotoka na kurudi nyuma. Uko ni wako. Ni kweli. Ubasanga abantu. Watu tibize yuga. Hawajiamini. Utize yuga. Wewe kama hujiamini, hapo Imana yakwise. Mungu atakuaminiaje? Bishobo. Namna gani? Bishobo. Haiwezekani. Basi ungire confidence yourself. Lazima kuwa shujaa rohoni mwako. Haleluya. 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 Kubera ko twabwa nyuma. Yaani kuna lile ambalo Mungu alisema juu yako. Bisaka. Jambo la pili. Karema aravuga ngo, Karema akisema ngo kubera ko no maratanye n'uwite. Bali ni ambatana na Mungu wangu. Kubera ko no maratanye n'uwite. Na Mungu wangu. Niyo mpamvu umeze ukumeze. Niyo maana nipo hivi. Niyo mpamvu ukomeye. Niyo maana nipo hapa. Niyo mpamvu tuishikamye. Niyo maana nasikia nasimama naye kwa ujasiri. Zaburi anaandika. Mwandishi wa Zaburi akasema wameze n'igiti chiki. Yuko kama mti igiti igiti kigaragara inyuma kuko gisa n'icumye hanyuma imbere. Mwandishi wa Zaburi anasema kuna mtu ambaye inaonekana kama imekauka lakini ndani yake gihora litoshe. Inakuwa ibishishwa vy'inyuma ukabona birungi nk'igitoki. Kwa mfano wa maandizi ariko imbere ifite amazi menshi. Ndani yake inakuwa na maji mengi. Na makakama menshi. Tena na mizizi mingi. Uko ari kumukiranutse agomba kumeritera. Hapo ndio hivyo mtu wa Mungu anafaa kuishi. Ngo kubera ko no matanye n'Uwiteka. Kwani ni ambatana na Mungu. Wazapeshe ugira imbaraga. Ndiye nipatia kugeza muri no myaka ni mfite 80. Imbaraga zo myaka 80. Ina nguvu kama zile za miaka 40. Wowe umusaza. Unaweza kuwa mzee. Wowe umukecuru. Unaweza kuwa mama. Bintu maze kunanirana. Na wewe unasikia umeisha nguvu. Ariko Mungu. Lakini kiroho. Mungu anakusaza. Kiroho hauzeeki. Kiroho hauzeeki. Haiwezekani. Haiwezekani kiroho. Nabuke. Hata kidogo. Zabaraga. Zile nguvu nilikuwa nazo kwa miaka 40. Karibu. Yasafu umusozi wa Baronea. Aliwawa Mungu anaongea naye Baronea. Hebron. Aliomba mlima wa Hebron. Mbere Hebron yitwaga unikita mbere ya Taruba.
Hebron ilikuwa Kiryat Aruba, kwa hiyo Aruba huo yari umuntu wo mu Bisirayeli mu Banaki, alikuwa Mnaki ukomeye kuruta abandi, shujaa wa Naki kuliko wengine. Aje gusaba mu myaka 80. Alafu kwa miaka 85 asaba uyu musozi akaomba huo mlima kugira ngo babashe gutungaho, naye aishi pale. kandi wari umusozi ukomeye utwawe n'umuntu ukomeye kuruta abandi. Alikuwa mlima ambayo kuna shujaa wa ariko hano kubera imbaraga afite, lakini kwa nguvu zile kuboneka mlima babasha gusinda uyu musozi gawufata, akashinda awuhindura izina, akageuza awuhindura ubuturo. hiyo akageuza jina. Amen. Hari imisozi Kuna milima ugomba gusaba, rasmi uombe hiyo milima mu myaka yawe, hata kwa miaka yako. akisuzuma, Usijitoe hofu, reka usijisikie kama wewe ni bure, reka kwihindura ubusa, usijigeuze bure. hagarara, Simama wima, saba uyu musozi ukomeye, uomba huyo mlima, uwuhindura izina, ugeuze jina, uhinduke gakondo yawe, ikuwe urithi wako. Haleluya, haleluya, amen. ntidukundeza utuntu tworohereye, Tusipende haya mambo rahisi. dusabire ibintu bikomeye, Tuombe yale ambayo ni makubwa, nibwo tuzoba bakomeye, ndiyo itatuweka kuwa sisi nao mashujaa. yego. Wimana soro cyane. Haleluya, haleluya. Tuzagera hakomeye, Tutafika sehemu ambayo utaranyuze hakomeye, kufika sehemu utararaye hakomeye, sehemu ya mashujaa na hujafika utararaye hakomeye, na hujaishi sehemu tofauti, utarariye ibikomeye, kama hukukula yale tekeza kuzageza abantu bawe hakomeye cyane. lazima hutafika mbali na watu wako Ibishobo. kwa magumu. Haiwezekani. Lazima upite kwa yale magumu na ujengeke. Ikindi kintu Mambo kingine kiugaragaza abantu bahinduwe n'ibihe, kitu ambacho tunaonyesha wale waliogeuzwa na nyakati ni abantu bahagarara hano, ni watu wanasimama hapa bagatangira kuvuga ibyo babayemo kera bakoraga ibitanga, wanasema yale walikuwa wanafanya zamani. biriya bintu tugomba kwivuga, Ile tu huwezi kuijengea. nko kuvuga ngo jewe narananiwe naraguye, Ni kusema kwamba ulishindwa. vuga inzuge ubundi zima Mambo ya Mungu ni ibigezweho, ni haya ambayo yako hapo. tuziratana Hatuwezi ibyo tena twatsinzwe nabyo, yale ambayo tulishindwa nayo. tuziratana intsinzi ibyo twatsinze. Mungu atatubariki kwa zile ambazo tulishinda, kwa yale ambayo tulishinda. Amen. Haleluya. Abantu kumera kazakarahanyuze, Watu wasikue kama si history. nyimbo z'amateka Nyimbo za kale 70s 80s. Sio nyimbo za kale. oya, Hapana. imbaraga mfite ubunyine Nguvu za niko nazo. nizo nari ngifite mfite imyaka 40, Ndio sira n'uyu munsi wakati wa miaka nizo 40. ngifite, Hata sasa kubera ko kwaji nomatanye n'Uwiteka, niliambatana na Mungu. kubera ko Kwamba hari isomo n'Uwiteka, kuna ile ni komera shikama, kuwa shujaa, simama wima. basi ijambo ry'Imana mu musozi Tukaenda kutamatisha, tumesoma neno la Mungu muri Matayo, kwa Matthew. Wimana soro cyane. Mathayo tumubariki. Haleluya. Kugeuka. Rero turabashumba kuzibika. Sisi ni wachungaji, tunajua mengi. Kuzibika byinshi. Unajua mengi. Ari ibintu tuzi mutazi. Kuna yale tunajua hamjui. Biba biri muri twebwe. Ndani mwetu tunajua. Tugende duhinduke. Wacha twende tugeuke. Duhindure ibihe, tubihindurire. Tugeuze Nyakati nyakati. ijambo ry'Imana ridusaba. Namna neno la Mungu linaagiza ndio tugeuze wa nyakati. Tubabazwe n'ibyo tubona by'abacu bahinduwe n'ibihe bakora. Acha tulie kwa wale waliogeuzwa na nyakati zikawachukua. Tubabazwe n'abasore bacu Tulie kuomboleza kwa vijana wetu b'ingeri zose tofauti, barimo bava walio wanaotoka hapa bakaja gukora ibidakorwa, wanaenda wanatenda mambo ambayo sio yafaa. abapapa n'abamama Wa mama na wa baba. barukugana n'umushumba revera Tulikuwa tukiongea na Reverend kugezaho n'abarevera pastor mpaka Reverend Pastor. Reverend Pastors asezeranyiro anaambatanisha ndoa. ibyo ni ibintu Tena ni kweli, wa muntu yasezeranyije ule ambaye ameunganisha akavuga ngo
umusambanyi mukristo yasezeranye. Tena naenda anazini na ule Mkristo ambayo aliunganisha ndoa yake. Umureferu yasezeranye. Reverend anaenda kwa hiyo zambi. Yarangiza kaza gahagarano hapa. Tena nakuja nasimama hapa. Akavugisha jambo ry'Imana. Na nanena neno la Mungu. Imbere yao wantu kwiba yoko ibameze. Mbele ya hao watu aliyoongoza. Barangiza ngo agahaguruka ngo fata imodoka. Habe nakaja kama nitakuzofa. Tena nasema barikiwa kamata gari. Fata inzu. Kamata shika nyumba. Urafata inzu iyi wilihe. Utakamata nyumba yake iko wapi? Narangiza ngo kutoshana. Tena baadaye nasema tunaenda mbinguni. Shunga. Uchungaji. Shunga. Uchungaji. Ubiki foto yaba yugusa muri telefone yiwe. Mwenye anaweka foto ya kwa ucha ndani ya simu yake. Yarangiza ngo mushunga. Akisema kugirizani. Kuna maandiko na maandiko bila Roho Mtakatifu. Ni ngusanize. Shida ya ubatili mtu. Imani towe. Mungu atujalie neema. Imani towe. Mungu atusamehe. Mureba. Angalia hapa. Ntabwo ari ubushitikizo. Sio kusema na sio fahamu. Ariko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni uhaki wa neno la Mungu. Nitutabakiza ukuri. Tusiposema ukweli Kweshano kuri ahole wetu tuhagaze imbere kwa tukiturabwira. wenye tukusimama hapa kwa madhabahu tukisema Umushumba mchungaji akinjira mu nzu, anaingia ndani, akicara mu nzu, anakaa ndani ya nyumba, agasohoka mu nzu arasenze, anaingia kwako anatoka na bila kuomba. Ejo mwitegura azagusura mu ndiwe. Kama huyo uwe hange naye atakuja na akuje siku ya pili atakuja kwa namna nyingine. Konda babwira kwatuti kandi je murabakizwa. Na kuelezea nikisimama hapa kwa madhabahu. Murabakizwa. Mko ninyi ni Wakristo wangu. Kandi abasura. Tena ninawakuja kwenu kila siku. Iyo ona kuja vuga magambo mvuga hali. Iyo ona kuja vuga hali hatari mwitorero dusubiza. Nisinge ambaye sana. Namna nyingine ningeongea sehemu nyingine kwa kanisa lingine lakini nimesema hapa. Zaidi iyo nyumba mvuga. Maybe Alikeno kiko libi. nikisema huko kwa makanisa mengine naweza tena mambo mengine. Sino kutokana hapa. Chenye siwezi kuongea hapa, siwezi kuongea hata sehemu nyingine. Imani towe. Mungu atusamehe. Hapo ni Mathayo. Tumesoma kwa Mathayo. Hatubwinzu zilizuba. Tuelezea nyumba bila ambazo zimejengwa. Hatubwinzu yubatse kuruta. Nyumba ya kuwa kwa imejengwa kwa mwamba. N'inzu yubatse ku musenyi. Na nyumba imejengwa kwa mchanga. Uhari inzu y'umunyabwenge. Kulikuwa nyumba yenye akili. Wakaba n'inzu y'umupfapfa. Na nyumba ya mpumbavu. Ariko nasonyira ijambo ry'ukuri. Wakati nimesoma hii neno nikapata ufunuo. Umuzo ukuri. Kwa ukweli. Reka ntangire kuri inzu y'umupfapfa. Wacha niseme kwa nyumba ya mpumbavu. Usoreze ku nzu nziza. Alafu tutamatisha na nyumba nzuri. Inzu y'umupfapfa siko nabitindaho cyane inzu y'umupfapfa. Nyumba ya mpumbavu siwezi. Ariko tugomba kubivuga Sema mimi lakini wacha niseme. Nimba rero kubasomeza bitu kisenye biveho. Na kama kuna vile ambavyo vijengeka vibaya. Abana bagabo bari. Ilikuwa wanaume wawili. Hari migani Yesu Kristo yagiye avuga wenyine. Kuna mizali Yesu alisema. Hari amagambo yavuzwe na Mathayo. Kuna maneno ya wakina Mathayo. Hari amagambo yavuzwe na Yeremia na Yesaya. Maneno ya Yesaya. Akaba n'amagambo yavuzwe na Yesu Kristo. Kuna maneno yaliyonenwa na Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Neema nzuri cyane. Tumutukuze jina la Mungu. Amen. Haleluya. None avuga inkuru y'abantu babiri. Akasema mifano ya watu wawili. Inzu y'umupfapfa. Nyumba mpumbavu Ni inzu yubatswe ku musenyi. ni nyumba iliyojengwa kwa mchanga. Umunyabwenge yarubatse. Mwenye akili alijenga Yubaka inzu ku rutare. nyumba kwa mwamba, Biramuvuna biramugora. na ikamsumbua sana, lakini Gusiza ku rutare zamutwaye amagara menshi. kupata kiwanja kwa mwamba ni shida. Zamusabye imbaraga zikomeye. Ilimuomba gharama kubwa. Zamusabye abantu benshi bakora ku rutare. Kwa mwamba itakiwa wa mwamba. Ariko bari igihe kihatakariza ibintu byinshi. Aiweka mambo mingi, pesa mingi na watu wengi. Ku rutare. Kwa mwamba. Kugira ngo hagire plan. Yanaweka Kiwanja akora ibikwiriye. Aweke garden. Ku rutare zaramugora. Ilikuwa ni shida kwa hiyo mwamba. Bukeye umupfapfa arahagera. Baadaye mpumbavu akafika naye. Ariko abapfapfa barahari bari. Wapumbavu wako kweli wanaishi. Abapfapfa barahari. Bado wako wapumbavu. Umunsi ukuri. Na sio jua akili wako. Umupfapfa ahageze. Mwenye hana akili akafika Ikintu yakoze. akafanya Areba umunyabwenge ari. akaangalia mfano ya mwenye akili.
Araba ngo wa mugabo. Akasema huyu mwenye Warashe. Wewe ulitatizika sana. Yewe nabonye ikibanza ara hepfo yiwa. Akasema wewe ulisumbuliwa lakini umeona kiwanja hapa karibu. Ni ikibanza kiri ahantu gahoro. Ni kiwanja iko sehemu rais Kiri ku musenyi. ni kwa mchanga. Jewe jengi ndasiza ndani. Mimi peke yangu nitapitisha jembe. Bila. Alafu ni maisha. Amuyeke. Hakuna mtu Amafaranga sisabaya. kusaidia kuweka pesa. Nije nyine ndenda zikora. Mimi peke yangu nitafanya. Munyabwenge aramwihorera. Mwenye hekima akamwacha. Aragenda n'igifaransa cyinshi. Akaenda na French nyingi au English nyingi. N'icyongereza cyinshi. Na English mingi. Ziri ubwenge buvuye ku Mana. Na wenye alikuwa hana hekima kutoka kwa Mungu. Aragenda agura ibyuma bikomeye. Akanunua vyuma, Agura amasima akomeye. akanunua simenti, Agura za metaliki. akanunua Agura ibirahure byiza. akanunua vioo, Agura amatara gaya. akanunua mataa, Za vandarateri. fani kama hivi, Intebe nziza. hata viti vizuri, Ibitanda byiza bya juru. Ibintu byose amativi za screen. TV, Adekorezo. akadekoreti nyumba, Amatapi akomeye aheza. akaweka carpet nzuri, Mu buryo bukomeye. kwa Amasaramanje. akaweka sitting room, Amafoto akaweka arayikora. akafanya nyumba yake Kandi kajenga, ishyiramo ibikoresho bihenze mu buryo. akaweka yale mambo ya gharama, Ariko yari yubatse ku musenyi. lakini alijenga kwa mchanga. Abana biwe Watoto wake batangira kubwira abana bo mu nzu y'umukire nti data wakielezea Inzu yako. hekima, ni ya mbere. sisi nyumba yetu ya mchanga ni Hari nzuri. ibisenge mu Rwanda bihari. Kuna roofing ya Azavuga hapo ku mpande zose kwa urahari Imana. Rwanda, unaona roofing tofauti nzuri zenye Ku mpande zose urahari Imana. Kirakireba kugira ngo niho kwirembo cyane hiyo roof anasema side zote huko ukiangalia hapa ibisenge by'ampande zose urahari. walikuwa na roofing tofauti. Wimana cyose. Haleluya, Haleluya. haleluya. Ariko Imana. Lakini secret Kiba. ile secret Iba muri fondation. inakuwa kwa foundation. Usipojenga juu ya Yesu, kazi zote zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Usipojenga juu ya Yesu, kazi zote zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Umunyabwenge Mwenye hekima akajenga nyumba yake kamaliza. fondation irangiye. Foundation wakati ilimaliza. Agura uzabikoresha ndagaciro nk'ibyo umupapa yavuze. Akanunua materials kama za ule mpumbavu alinunua. Inzirozo. Nyumba ikajenga ikamalizika, nenda kutamatisha. Ariko igitondo kimwe. Anakina asubuhi moja. Igipimo kiraza. Mizani ikakuja sasa. Igipimo kizapima. Mizani itakuja kupima Ibyo wubatse. vile ambavyo mnamo umejenga. Hari igitondo. Kuna siku moja asubuhi moja. Hari igitondo. Kuna asubuhi moja. Uracheki. Asubuhi alfajiri itakuja. Hari igitondo kizanye igipimo cyo wubatse. Kuna asubuhi ambayo inaleta vipimo. Hari igitondo. Kuna asubuhi ambayo inakuja na vipimo. Hari igitondo. Kuna asubuhi. Wewe checheka. Wewe nyamaza tu. Hari igitondo kizaza kupima. Kuna asubuhi ambayo itakuja kupima. Wimana cyane. Glory be to God. Ariko isonga Imana rero. Mana. Barakwangika kwemera. Barabunarira. Baravumiga ho. Ariko isonga Imana rero. Mana. Barakwangika kwemera. Baragucana igacakaza. Baravumiga ho. Ariko isonga Imana rero. Mana. Barakwangika kwemera. Baragucana igacakaza. Wakikutoa nje, Mungu anatafuta mlango mwingine unaingia. Wimana cyane. Hari igitondo cy'ubugingo. Kuna asubuhi ya uzima. Hii asubuhi itakuwaje? Kizabamo ibitaramo. Utakuwa msaidizi.
itakuja, haya yote itakuja, mvua itakuja, upepo zose itakuja. hari gitondo Kuna asubuhi moja, hari amanywa amwe, kuna mchana moja, hari umugoroba umwe, kuna jioni moja, imvura iza, mvua itanyesha imivi izatera, na maji atakuja mabaya, umuyaga uzahuha, na upepo utakuja kama ntabigize mu ruhare na mimi kubera kuko biterewe n'icyo wubatse. itategemea na yale ambayo ulijenga. Umutima wawe, Roho yako, uzifora zo wubatse aho yariyo. roho yako inajua umejengaje. Haleluya. Amina. Amen. Umutima wawe uziko wubatse ku rutare. Roho yako inajua kama umejenga kwa Umutima wawe, roho yako inajua wubatse ku musenyi. kama unajenga kwa mchanga. Roho yako ni demoni. Roho ni umutima wako mwana. Ariko icyo nkubwiye, Roho ni shuhuda. nkubwiye ku gitondo Na kuelezea asubuhi moja. hari imvura iza. Kuna mvua itanyesha. Nimba uzatukura sazuba, Kama itatoka mashariki. nimba uzatukura zuba, Kama itatokea western. nimba uzaba uri muri Kenya, Kama utakuwa kwa Kenya. nimba uzaba uri hehe, Kama utakuwa wapi. ariko uzaba uri hose. Sema utakuwa hapo. Hari imvura iza, Kuna mvua itanyesha. hari imivi izatera, Kuna maji yatakuja. hari umuyaga uzahuha, Kuna upepo utafuta. kandi izo zose Hiyo yote bizaba kuri iyo nzu wubatse. itataka kufuta hiyo nyumba. Yarakubise gutya, Nilipiga hivi maji kukuja. abana aho banyanye mu cyumba cyabo, Wasema watoto walikuwa wa wanalala. papa we Wanasema daddy, wacyaga igitanda kiragiye, kitanda naenda. yatangira amanuse, Hivi naanguka. kakabakira amakaye yaje, Kama naanguka. isepi naje biriyongera na hano birahari, Baba yake amejibu na yeye kwa huko na hapa iko. imana waje byaho hirya na hano birahari. Yeye kwa huko na hapa iko mtoto wao. Ariko umunyamwe, Lakini mwenye hekima, mwenye akili. abana barimo bakora itiki, Watoto walikuwa wakifanya revision. papa imvura yaguye, Akasema baba mvua imenyesha. bana baje mukomeze mwige ishuri base, Wale wamejenga kwa mama, baba yake sema mukomeze musome cyane ishuri base. muendelee kusoma, mimi nilijenga kwa mama. Haleluya! Haleluya. Mudamu komeze uteke, Akasema bibi endelea na kupika, nilijenga kwa mama. aricho nubatse, Kuna kila ambacho nilijenga kwa foundation. nubatse kuruta, Nilijenga kwa mama. kandi uruta Tena huyo mama ni Yesu. ni Yesu Kristo. Amen. Hakuna unga na shaka huko, hayatakuwa manunguniko, ataua na starehe, nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka huko, hayatakuwa manunguniko, ataua na starehe, nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka huko, hayatakuwa manunguniko, ataua starehe. Hii ni saa Tuimba icyubahiro cyane sanga mu Tutie kutukuza. utukufu Yesu. Haleluya! Salame nawe Nitaishi nawe Yesu. kugira ngo Yaani farijika na Bwana wangu. Niishi nawe Yesu. Unanifariji. musu yawe Niishi kwa nyuma yako Yesu. mwami Ni gharama. uganana nawe Utembea nawe Baba. amina mahirwe Ni masa baraka tele.
ndabifuriza kuba abakristo badahinduwe n'ibihe. Naomba moyo wa Kristo sio geuzwa na wakati. Ndabifuriza ko mugomba kubabazwa na bene wacu tubona bari mu bidakwiriye. Ni lazima tuhuzunishwe na kulia wale wenye wanatenda maovu. Aho kurushirizaho cyane Angalau ukiwa usa n'abarunga izunganira mu kurunga intege zabo. tusiongee yale ambayo inaletea kuwa wadhaifu Ahubwo pia. umwanya w'umwihariko Ni lazima tukamate wo wakati gusenga itorero rya Kristo ku isi. kuombea kanisa la Mungu kwa duniani. Kuko itorero rya Kristo ryubatse ku bindi bintu Yaani kanisa la Kristo linajengewa, bizatembanwa kuna zile ambazo zinajengewa kwa yale ambayo sio ya gharama. n'umuyaga, Yale inaweza kuchukuliwa na upepo. kandi umuyaga n'uburyo bwinshi. Tena upepo ni tofauti. Hari imiyaga isa Kuna upepo ambayo inakuja, ushobora kuza ari umuyaga w'amagambo inaweza kuwa ni maneno, ukaba wasenya. tena inaharibisha jamaa. Ingo nyinshi ahandi zisemwe n'amagambo. Jamaa nyingi zimeharibiwa na Uwo ni umuyaga. watu ambao wananena Iyo nena. ni imvura, Hiyo ni mvua, tena uwo ni ni upepo, umuvu. tena hiyo ni maji inayochukua. Rero tugomba guhagarara Ni lazima tusimame imara, tugashikama, tukue imara, tugasenga Imana, tuombe Mungu, tukinga Imana, tuombe Mungu, tukinga Imana. tumsifu, Imana ikaza Mungu aje ikaduha imbaraga. atupe nguvu. Jewe sinabyishoboza, Mimi sinshobora kudahindurwa n'ibihe. siwezi kutogeuza na Nta wakati. mbaraga mbi zabasha kudahindurwa n'ibihe. Sina nguvu ambazo zinaweza kuwezesha Iyo kuyageuza. data na mama Zikitokea kwa